بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خوی تعالی سوت وکابه حمد خدا رجا رکیدی ام سرکان رهبر تیبی الحمد لله سيدنا من أمر حضور أودي سيدهم خيراتن خير خدا و خدا جوان رزقی إن شاء الله أجمعين. تماشاوان هجا براسي بريا اسبرسي سيدا بكم في هفته يعني راس سبت ولعدي إن شاء الله هذه علماء حيشتمين هي الديار بكر دي وهذا قناعة السيدة كاتشنا زين بقرن وإن شاء الله جي بي من سبرسي خون كان بنفسنا وبرسي ودي ساجي سرايا تلفونك وهاتن أما السيدة برسن لبيل حقك وأم بعثا وجبيناكم مزن ديار بكر بيل دار خستن والشارترا في علامة إسلامي لأردينجها علامة إسلامي وعلماء بشتار ببن دي وايدة از هستي سيدة قناعة السيدة بقرم سيدة معلوم بحفتي ديار بكر نافن دامية مركزي يعني حشت يمين هذيتنا علماء بالدار خستن وبر علامة إسلامي علماء إن شاء الله داخل ببن بشتار ببن دي وايدة سيدة بيتشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عندي نستعين معلوم في خمر مدى العلماء ورثة الأنبياء عالم وارث أنبياء أنا حتى حديث كده في خمر مدى العلماء ورثتي وورثة الأنبياء العلماء العالم خليفي وخلفاء الأنبياء عالم وارث أنبياء عالم وارث من وارث أنبياء أنبياء خصمتها وانتي بيجبي ملتها خدات ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هر تقاب پیغمبری که خداش ملت کی را شاندیه جوان را به تکلیف کریه پیغمبر را گوده ویش ملت را انی عبد الله عبادتش خدا را کن به کائنات خدا خلق کریه بله خدا وش خلیه کریه انسان خداش خلیه عقل و چعب و گوز مانده سنگو به وجودم عظم دایه یعنی اوقس خدا قنجی و نعمت بکری وجی عبادت جرب خدا کن خدا تعالی امر پیغمبر او ساکریه و پیغمبری ما تکسی وقت پیغمبری ما که به دعوت نکرده حتی خدا به ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن خدا امر پیغمبر کرد یا محمد ادعو الى سبیل ربک غازيك دعوة إنسان أبطل جازي إنسان أبطل يا ربي إخوانك عبادة خدا ربك كتاب خدا للسنة رسول عمل بك بالحكمة والموعظة الحسنة خبران حكمة لي كدوانا تأثير كمان في أرض آسمان خدا خلق كريه في إنساني خدا في خلق كيه وانا خبران حكمة لينا وإنسان يرو مثل سرية في أرض يسميش جروج جهيبه جهواي جآوي جآخي بتوني نعمتي خدانا بني يك دقيقة أجر خوي تعالى ونعمتي سلمى ببرك مثلا أب هوا متبمر يا تبي أب خبران حكمة ليش برويا يا خوي تعالى ما أني بي دنيا نجبو بي دنيا ما يتشاروك البج هو مربي بي كائنات الناس كن يا خدا فرماسات اليوم دنيا يجمع ربك جنة شكرية وقت ما خدا ناس كر إجابة خوي تعالى داخلة حياة کی أبدي عمر کی أبدي هري بيدرو كل حياة آخرته تب خوشایه یا تبي أب جرا عالم كنت هاي يسرب مسألة جرمال بس حتى خبر ده حتى پیغمبر مد حديث كاد به فساد الرعية بفساد الملوك الرعية أب طبلا بملوكها خلاد به وقت الرئيس خرابن ويأجي خراب توبلم وفساد الملوك بفساد العلماء خرابنا ملوك جبيا عالمه حتى الحديث كي نج في خمري مدوي دسن فنج متى من وقت أبهر السنف إصلاح بن بتون أمت ملت إصلاح وقت خرابن تب خرابن أفكينا علماء وأمراء جبروي هواي يروح حمس قدارة وخدي خيرا في جامعة اتحاد العلماء فرماسم بك هر صار مثلا ديار بك علماء
إيراني عراقي حتى مثلا باكستاني أفريقيا مصري وباكستان ومصري وسوري وفلسطيني مثلا مهاجرين المملكة هذا تبقى دعوتك أم عالم جرى أم بمسبي هداية بملتي إلو الروبرو كل سر ملتي ما تخبتن جوكا بن ضلالتي خدا دور كنس پیغمبر دور كنس قرآن خدا دور كنس سندا پیغمبر دور كن والله هيش قسمي عالم أنا أو بملتي بن ضلالتي خرابية جوكا أمجي سكوت الهمبر وان قرن بسكن نخبتن جو هدايتها بملتي پیغمبر ما يكس حدكي يعني استرحتنا كريا جو هدايتها بله ملتي سيدي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم حتى خدا بيا رسول الله تيك هداية إنسان كبار صراط المستقيم بله جبروي حمش خدا ان شاء الله اتحاد العلماء بيقولوا يتكلم ان شاء الله مدامش خدايا وفايدة كي بده ان شاء الله اما اجي بشوبين بهفتي كا شبه مساعدة سيدا بس سيدا دحب تلفوني معنا ما بقرن آية كامين دياربكر كلامكم بخيراتن بخير سلامة ان شاء الله فرسك مسيدة هبو بله زاوی ما زلمی خواه من شغله بله خواه بیامل لیت رحمه بله ویجاد بیت چه بدم تا نز زلمی خواه برای های زلمی خبری از زلمی تجتنا بگوجی هبی ناشغله دعلمه ما مقافاتای چی قلنا ديده قلنا جرتي حسب شخو هامرة يعني دياتا كيسي خود خو كشكا خو كيسي خود باقي زاخو ري دبي ند زلامي خود بيقول زلامي تزبد من زلامي تنا شغلي دعلمي تمام ما مقافاتاي شي يعني نكدا زلامي دياوي لي ترحمي تمام كامل سيدا برسي ان شاء الله وبتاعك دي هي بله بله زلامي ما بيس ظالم زلامي من المشناكي اجربكم قتل مجناكي يعني يقول هي ناس كيف سكرام ده يا سي مسؤول مع جبان بقول قتل مجناكي زلامي من المشناكي قتناكي قتناك شيء رجينا ومها رجي رمضان تنتكي تلين فرادك يا دعاتكي بقول تلين فرادك يا دعاتكي الدعاجة بتما بيس سي صالم الدعاجة جبو صالح به جبو قول مشكي جبو هدايات به جبو صالح به تمام كامل سيدا برسي ان شاء الله اري اما نزي خدي بين خير وخوشي ان شاء الله اهلا سر شعبه جانا كدي دياربكر كلامكم خيراتن الو سلام علیکم عليكم السلام سیدان چاوان باشین حمد خدا خدا جو راضي مجي باشن صاحب در شهر میشم استغفر الله یا حتی چونیم دیسا و گریان زاری بله از گوتم از ام سالساسی می وقتا از دمشه بیرگام پیم دگره اره yani seyda go yani normal şafi mezhebi bağlı şafi mezhebime go yani desme cami piregamı dışke seyda tam olarak açıklama bırakır fan bakım سيدا قو ناشكي قو تشنابه tam naşke mesela az niye çava binem az çava desme bakırım كامل سيدا برسي ان شاء الله tamam اما هذه خدي بله seyda soru kimin neyi بله mesela az Katılım Bankası mesela az hani ki biz sinem alsan hani ne kan bilmezmiyor. بله بله Yani fetvavi çavayı bra kanı bizme izabı ki كامل سيدا برسي ان شاء الله tamam hadi emaneti kadar. بين خير وخشيده اهلا Çava emaneti سر kadar. شعبه انا شيء اهلا سر شعبه سيدا قو خوام ناشوله يعني بيرك اسلامي ناشوله قو ديامو تري برادي ام بيقنجيت كي يجي افياد بيج مري خور نبيج تجي تجمري خور بيج دهان شغله ده بيقولوا مسؤوليته هيك وش مري خور نبيج مسؤوليته يتنه وسخو جرن نبيجه مري به هر شيء بردايتي دا اگر مثلا صرف بكه ويشخص خو جرجانه مالي وي مالي وي وخو صاروا كاني حتى زكاه جي يعني كتاب فقه شريعه بن مثلا مير كي هرب هري خو پری زکات تبدی که مثلا پیرکا زوجان دی زکات لناشه اما که میری وی برادای با نسخله و هر جی برادای پری بسخلینه مرکار زکاتی جی بده پیرکاوی ایجا ابیانی نه زکات هر حالش مالی خود دیکش مالی وی و او سخره و زور که خرم مثلا که گره
ندى إسلامي خو وقال جيراجي وانا نبيجي يعني بله أبي شرعي مسرقي تشكينا يعني. سيدا قوزلاني من المجد كدعاء كنجو هداية فقالوا مسرج مرهي. والله طبي يعني شخو قال دعاب كقال هبج بو هداية إنسان خراب رمضان اشتكى وروي إناتك. يعني أنا قبل ميجا كرمضان كروي إناتك دما ويلميجي فعمنا كذي. لميج كيراتي كيرن فعمنا كذي بني لميج مرجوي ربي راتك كوي كائنات خلق كذي. كو عقل دائما شعب دائما جو دائما عثمان دائما دست دائما نك دائما بيرك دائما أولاد دائما ve kainatı hiç mara halk ediyor. Mervnane ekid xo merca teşekkür kek. Merci Rabbi alemine teşekkür kinas Xudara secde birnas Xudara. Peygamberimiz ve el farku beynena ve beynema as-salat. Farka nabina Müslüman kafir almeyece. Men tereke salate müteammiden fakat kefere. Yeki amdi maqsud demiş ki terbike ve kafire. Maalesef irdeylmiş pradya terkine. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam دبي إلك إسلامي تشتك رابع وحكم رابع حكم كنا بإسلامي المحكمة دا وقرآن نحكم به وقانوني وان باطل وكج إسفتشو نظام جبان كافرات يب قانوني وان بعمل كر أن صون إسلامي ده المجرات به وقت كل المجربون دي قيامته أب علامة وان المجر إنسان تبعي تركا المجر تكنو تعزيد كي جاب بر بيرك تعزيد وانا ميرج تعزيد كن سريات شو كذا وانا تب مستحقي خزبا خذي ولا عنتا خذي دبنو ده حتى ما شيء بك زبان دائما ده تم يعني لميش دعابك جير جبول صالح فيه يعني جبول صراحة ويتقى دعابك ما يا ربي تكافر مسلمان كي ما دعابك باش يعني سيد جواني كلامكم بخيراتن سيد السلام عليكم علينا عليكم السلام سيد چانی باشی حمش خدا را خدا جواره اونجی باشن سيدا من بلسكي بقولتا بله سيدا هوا نو چه من جو دايكم روجي ناغدن بيجا ناكه يا اختياري واتي روجي تي دبي روجي من تي دبي روجي من خان دبي ناكه دبيجا ملات دبيج كم روجي ديگرم دبي هوا چوكيه يا اختياري جي اختياري شنو تماما لا يختار يعني شلون ناخذ لميجو دياتي يعني نزار جينا نويش يكون مثلا برسي ان شاء الله برتك ديجا بله سيدو برتك ديجا بله لقيت تلفزيون قالت بقري سيدو ديو سيدو مثلا ما روبو بيا روجيم بتي مالو بتي انجيلو بيا روجيم او بنات هاي كان برسي ان شاء الله كان مثلا برسي امانات خذي بين خير وخشيده ان شاء الله اهلا سر شعبه جي اسطنبول كلامكم بخير هاتن ايوار باش بخير سلامت من سؤال سيدان بكرة بله وسر امام شافعي زكاة داين ابا مأسفة هانه كزيده بيا يا تأخر بيستا يك اكو وچاكينه جائزه جائز نينه زكاة شو يعني؟ زكاة جاگنم جي بيستايق بعد الخير اكو مأسف قها زيده بيا مصرف مأسف زيده بيا ondan sonra حقي بيچريه حقي مازوتيه اما تجانه قاو بيا من سؤال بكرة بوتا بيستا يك دياتي داين نه داين كان مثلا برسي ان شاء الله ان شاء الله امانات خذي بين خير وخشيده ان شاء الله سيدا قوم أنا خوش دمك تلقى شباكي بس أنا بيدكاي دكتور كفتر وبيدكاي كم مليبي ويدبتينه يعني شافعية بله تدين حفظة ده وقو زرعتنا هناك مذهب الشافعي هناك عالم وقو فتوى الدين بله جد باش فهمنا كذي كاتشوال أنا بني دستاينا ببيركا مذهب إمام الشافعي قوتيا دزميجشكي لكن منسوب مذهب إمام الشافعي خصوصا عالمي عصري دبيك شهوت تنبه زوق تنبه دزميج ناشكي مذهب إمام حنيفي إمام مالك إمام أحمد بن حنبل يوصل مذهب الجمهوري إجا أبيا أم أنا فتوى يددن يعني إمام الشافعي ده حتى بخوش يقولتك مزامبيا دين پیغمبر پیرکی خماس کرد میش کم زامبیا
او حديث صحيح من ندقو دزميش داين داين بيرقا دزميش يعني زراعتنا سيدا كانش خلاص لكن كو ذوق هذا شهوات هذا دزميشكي يعني نيت كي إيجاد كان نيت ميت تشكي بينه نان نيت جركناك وأمجا فتوى كافي دزمي ياخذ بقى تمام دزمي أخ بقرا تقولي جمهوري تمام سيدا جو نخوشه زباورم جو لازم خاني كي بكرم كو أسانسور لي بيرحت هرم ورم يعني إيجاد بيش فان بانقي قاتل ما از برا بكشين او خاني بسيم شوي أنا بپره فائز کشاندش قاتلم بانقی فائزلی الفائز ندرسه حرامه خدا بيم حق الله الربا يربي الصدقة مال فائزي خدا إمحاد که حتى عالم فقهي دبيجن تسوق فائز بخصوصا خاني پرچك حياة إنسان وإنسان جوي خاني حضور حياة نابينه أما الشكل الشرعي هرا بانقا ولو إيه فائزلي بينجي بي أبا خاني كي دبره دبي تريليون كي جمرا بكرن مثلا 4 سال 5 سال 6 سال چند سال ونی بچقای بفروشی من از سالی هر ماه تقسیط و بدم آبیا تجارت بجاییشه نه وصابه به پرا بده و پرا سری فایزی بده او حرامه يعني خاني بينه بانك عربي خاني جير بستينه اكسبري خد استينه و بفروشوي بدين تجارته يعني کار زنگین کراش بیشه أبغى خاني كده بس بيشن كارم بكرة وبفروشه من وهرا بكرة بيشن وبدين بفروشه كين شغال كارخ بابي سرية شرعية. بله مثال سيدا بتلفون كي ما حاضره جي اسطنبول كلام كم خيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. سعيداي من سوريا من از ترمت پانکیدا لسر دفتر آمد کار و دراب بنویسه ویان كاب بسقره فرقاوی از بدم حلال یا حرام كالا بس دنگي تلفزيون خو بقره دنگي تلفزيون بقره دنگ تلفونی تلفزيوني بله بقره قش بقره التلفون المقداري كي نقرتيه سيدا من كابن جدا ايجابيه ايجابيه نکا پره به پانکیدا سر دفتر آمون کار و درار بنویسه بده و قاتلن پاییه وان به او قاتلن بانکاتی هنه اره دبی کار و درار سر دفتر بنویسه دبی پره خیاطلی سکی به مهیلا ایسته بده کاری اندینی سر پانو تیرا و یا پینجا و یا دوان بله ابا فرا حلال یا حرامه كان مسيدا برسي ان شاء الله ترچا اهلا ميت خير وخشيده اهلا ترچا سيدا جو زبان جو ديامنا جو الميج ناكد بي من الميج كي جو روجي ناكد من روجي ما يعني أنا ثاني هم بأمريكا خدات كبني وياك جبيت زكو بروجي نبا وحكي بروجي بدروا أري هم دروات كبيغم يعني قرآن كن لعنت الله على الكاذبين لعنت خدا للدرو جرابة هم قصدي مستحق لعنت خدات كوهم جي الميجناك خدات بأهل الجنة تشنج أهل جهنم برسمات الجهنم دانا ما سلككم في سقر ومتشع عملي خم مستحق جهنمي وحتى كتن جهنمي سقر نبي جهنمي قالوا لم نكن من المصلين برنجي أول جواب عن ده ولا ملميجنا كأم نبوج الميشكارة ولم نكن نطعم المسكين ما زكاة أخذنا ده وكنا نأخذ مع الخاضي من كذا نابقنا ودقنا هون ضادبن زري مستحقي جهنمي يبون إيجاد يكت خوزة هذا جهنمي بأورياب جنة جهنمي هي لاش خدار السجدة الميشكرن يعني عبديتياش خدا بالميجرة وقت كنت الميجنا يعني خداتيا خدا قبول ناكم خداتيا خدا قبول ناكي خدا يجي باب جهنم آخر وهم جدلا وانا ويا تمام ويا عذابي وي وخديه بدي وانا كان بحرمتي دي اخر بكن كل ميجنا انا بحرمتي دي اخر ولي نصيحتها بكن لكن اوي بحساب جزاي خبدا خدا لكن ديسا خدا به اگر ديو بابي و دعوه بكن بال شرك وكفر با ون يتعاون لكن ما وصاحب ما بالمعروف ديسا دوي مقنجيها بالتي برامكن يعني حق ديو بابا سر اولاده رانابه
Ancak mesela harbe de bavu deyip ki Müslüman harp kıyım, bana harpke gerekse ama bir kujeci. Lakin mesela hata kalma bir nasihat devam bikin. Lakin bir hisabi bedin khoda. Lakin bana çiğ düğü babeti çiğ var servan gerçekten hürmet bikin. بله مثلا سيدا بالتلفون كي بيننا جي حاضر أمي يجي بقرن جبتي سي كلامكم خيراتن السلام عليكم. علينا عليكم السلام سيدنا شلون خوش؟ حمش خضاره وجي باش إن شاء الله جزاه الله خير. بله فرما تعب سوريا ما أبي. بله أبي إيمان meselesi çeşitli dedi. Ya may iman çi mesele kim dedi. Çoğun zahid iman çıra dedi ne oldu? يعني زي لو كيم دبت بيا بتشد لو كيم دبي Çıra dedi canı dedi canı kim dedi. İşte ben bir içi yazıyorum. كان سيدا برسي إن شاء الله Tamam şallah bin afaş. بين خير وخشيدة إن شاء الله سيدا قالوا فاني مصرفي دكن العرض خوي شافعي Yani. بتشاهي كان سدي بيستا يك زكاة بدن Ana de mezhebi İmam Şafii'ler göre hadise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani Peygamber medve eğer insan mesela gennim azod, ca azod. Hatta ben seküz erdetin. Yani van azod o ava asmana bir avdan üç daha yeke. O ki be ava masrafa xo pere xo avdaj bistiyeke. Hatta ki nivi barane be nivi be xo avdaj pazda yeke. Yani veriya tekirin. Ama mesela masrafa biçeri ya mesela işçiye ya göbreği ya ilaca falan İmam-ı Şafii vança dernakha. Ama mezhebi İmam-ı Ahmed bin Hanbel ki van mezhebi ne bir karavan jiderkha. Yani mesela Peygamber Mehmet Osmani'yi de يعني وانا مصرف درخه داوي زكاة بدن evi derkha hizakat. نكو بيستي كي بدي evi masraf ederkha ne bistiyek schoş bistiyeke. ايوه ايني Anko tene be. Avtuna hemen bir Baran ya biçere. Jot kiriye. Mazote. Guri İmam Ahmed bin Hanbel hatta ki alimi asrici de ben kara masraf derkha. Çavako با آوی آب بده او مصرف دهار چه بیستی ای وقتی که گبره بکه وقتی که ایلاج حنیفیه جواره سیده یا ولی ای حنبلیه اوسا ای حنیفیه جوی مصرف در خلاقی ما تفصیلی ملینن هرکه yalnız mesela ev ki ana inkâne mesela ev deri Mısır da bejin de bir masraf ama işu zeyde biye o am peda zarar tkin ev kar masraf aqdarsın de zamanı peygamberi medam xaris tahminci nişanlı mesela merik xurme tab dara da frut triye xo dare da frut mesela tabi zekat da frutun xaris tahminci için de goya dörtten bir yani çara yak seyayak حقی خورناته، حقی مصرف میوانته، حقی حیوان خو چارا یک یا سه یک جید گرتن، بیا وقتی چارا سه یک جید در خبه، بیا حقی بی مصرف وانت که، دیمه واناجی مثلا سه یک یا چارا یک gelmeye ayrıyıp ki idni zekatı tebci bide, حقی بی ilaç و gübre o biçare van dertxe yani. Maalesef. Yani yeki güzrar bike. Kâre bitişiyor ama mesela hata kârın zekatı da ihanete nekin. Peygamber medve ki qat'a zekat bike, Xudayı qat'a baran etke. Ana beni ray ishal baran pari baş hat bahare bütün millet etko %100 debir zeyde biye. Çıkka zekat baş bedayin, Xudayı da baştır. Lakin ki zekat kusur tedaha ve hatayı ve hata Peygamber medve vakti memleket ki de zekat neydani. O zina na'udhu ifşa ve faiz beykhorun. وجعل انواع بلاء بوي مملكتي دا ناصر. بله. متعال سيدا بالتلفون كي من حاضره مردين كلامكم بخيرات. مردين شخصي كتيه. سيدا جو وان بانقي دي بانقي فينانس واد بي خاطنا. مني. اجازه بنا براد خير ولا زينه دبي بكار وزرار نيوي كاري. Ne şo egalo yani ana şer'i olarak vakti merkira ticareti hep şer'an bir qirat. Qirat ya ticaret, akda ticareti. De mesela pere xudiye yüzü pere limin o mesela masrafı yani şolandırlıte. Bir şuna bara mesela bazara gün mesela kart çıkıştıra çıkışmara usab bir şuna bara usab ki caize. Yani van bankaya katılmış ki emcan person
Ve em ticaret etkin. Tabi ticaret gere yüzlerlik karı çıka hebe bilir benim şer'an zararcı. Yani gere ayda sermaye be. Yani şimdi insanın kuzu şukulne ev masraf hayıyor. Şukulamış kisirçe. Mesela koyu peracı pereş kisirçe. Ama ben bankat ben zarartını illa kara tamam. Bu kara yüzlerlik karı carikimiz veren müdürü banka ya Diyarbakır'a telefon kirmi kovun belli nakin yüzde çıkar nagu kağısı ki emdin van kağıza tam belliydi ki mesela %50 mi 50 ve ya %70 ve 30 mi ama sab belli. Gene belli be. Yani sab belli bir gün caiz yani. Peri teslim van katılım banka bike bekar zararı uçağı caiz. Müsaade size bir daha telefonu ben size aman bugün. Batmane kerem ki umkhairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleyna aleyküm esselam. Seydan'ın fırsatı mı ne bu ya? Bale. Seydan hakkı ve borsayı cep fırsatı Bale. Cara gidip fırsatı bun من dina kota digotin işte borsa mesela ne bankabın halale. Ama veda hene şirket hene ev şirket gibi bankayı redik olur. Ev çavaleti mesela. Kâme seyda pırsı inşallah. Tamam. Ehlen ve sahibin khayri hoşide inşallah. Jvanik, vane kelim ki umkhairatın. Van. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm esselam. Kerem ke. Hoca selam bir sorum var. Çava. Sana bir sorun var. Buyurun buyurun. Bir oğlum var. O bir namaz kılıyor şey. Evet. Dedi öyle maal öyle yapıyor. Böyle maalden bakıyor. O nasıldır? Kur'an'ı mı aldın okuyor? Evet. Kur'an-ı maali okuyor. Sonra ne oluyor? Soru burada Namaz ne? kılmıyor. Ben de ettim. Namaz da kılmıyor. Vallahi ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Dedi Kur'an böyle. Tamam. Maaldan Kur'an'ı okuduğu için namaz da kılmıyor diyor. Maalda öyle bir şey geçmiyor Kur'an'da. Tamam. Size soran var mı başka sorunuz? Evet. Var mı başka? Başka bir sorum var. Kerem ke buyurun. Benim bir ben bir kadın getirdim, bu öldü, bir tane yağ getirdi. İyidir. Şimdi o da biraz namaz kılmıyor, duyuyorum, bir kavga yapıyorum falan. O nasıl olacak? O da namaz kılmıyor. Seda'ya soralım inşallah. Vallahi zorla kılıyor. Zorla kılıyor. İyidir kalsın da. Eyvallah, Bak Allah razı olsun. ecmaîn Allah'a emanet inşallah. Seyda. Go mekatıl makiya go nefsi Seyda. Go iman çava zeydet ve çava keyim. Çe ameli zeydet ve çe. Ana iman tabi asli imanı. Koka imanı gemi zeden abi. Lakin iman ana mer şehir gibi bine. Dedi ana bir Amerika devlet ki heye. Ek çübe ditbe başka, ek ama sakire başka. Ziberi iman mana baveriye. Vakti ki insan ki baveriye yetişki %100 be, evya tabi zedet be. Lakin ki şübehe beb kime. Lakin iman be ameli salih zedet be. Ana mesela mer çıkardı meycu, roju, haccu, zakatu, zikru, salavat, ibadet ke. Baveriye mer kıyamete zedet be. Ana mesela baveriye kıyamete bi, cennete bi, cehennemi, bi melaiketa mesela bi kaderi bana teb nayindit. Mesela bu Xuda mer Xuda nabine. Van peygambere baveriye ma van nedite lakin çıka mer taat ibadet ke baveriye ma mer buan zedet be. Jibiya ve iman ko kim zedet be be ameli nebas iman kim be o be ameli başı iman daha güçlü kuvvetliydi be. Ve zadethum imanen ve ala rabbin yetevekkelun. Kur'an-ı Kerim dad be. İlk mesela filan ameli kanıştı imana van zedet be o tevekkül avan sarfı zedetir be yani. Müsaade sebede hep telefonu mehene ağrıye kenem ke umkhairatın. Selam aleyküm Serdar. Aleyna aleyküm esselam. Serdar bir soracağım ha Serdar baktım. Bale.
أنا حافظ $100 أنا ما تفاصل زكاة كذا. İç zakata çi? $100. Ad para. Tamam. حافظ بيجي يا بيجي لا حاضر تفاصل كذا. Kâme seda pırsın. خبيث صوتين بك أجمعين بك سيدا ما دعاكم. Serçava bir خير خوشين inşallah. Bitliyse kelam kavum khairatın. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. İyisin. İyi vallahi. Hocam ben hocaya soru soracaktım. Bele buyurun. Hocam ben 4 aylık düşük yaptım. Evet. İşte bir kağıt yapmışlar bana. O kağıdı açmamı istediler. Ben o kağıdı açtım ama nereye attığımı bilmiyorum. Günah mı acaba? Nuska mı yaptılar size? Yani muska yapmışlar. Sen nuskayı açtın kaybettin. Evet bana dedi muskayı aç. Ben de açtım ve muska kayboldu. Rüyamda görmüştüm muskayı nereye atsanız bulun getirin diye. Bakalım size soralım inşallah. Tamam. Var mı başka sorunuz? Yok hocam sağ olun. Allah'a emanet inşallah. Seda go borsa çavaye yani borsa go ne diye bir ne banka ve bese gelo meraj borsayı çıkıp kıra çavaye. Raban almi İslami. Eko haberman baş borsaya heye. Borsa ve %95 yani sadece notu 5 harame. Çünkü yani arsa borsaya pari faiz kebeyi. Yahut mesela evt kebeki, xapandın kebe. Pari insan hene de sad hisseymen falan şirketi hene ve etflosun o millet ne ditiye o te para de ki halbuki para ki haram da kullanmış ki faizi o da her iki tişkil davancı. Jiberi ya borsa hisseyk mer bekra gere merzan be gere belli be vakti belli be mesela ev demir fabrikasının hissesi hisseybe evqaya vakta ku zanı be u kara bekra. Merasa diset gere emin be. Eğer mer emin be. İşte tabii ekser insan xapandın tercih be, faiz tercih be, kredi tercih be. Jiberi havayı alim dibin ekseri bir cesadi ne otnu dik pej ne çeş haram. Bele. Müsaade size بدأ بتلفوني من همه سيدا. Kelam. جبور ساي كلام كم خيراتن. السلام عليكم. علينا عليكم السلام. سيدا شباب بخير بإن شاء الله. بخير سلامت. أبو سيدا قصدي بالك بعصا الناس بدأ زمجة كرش بوي من مزاد الشعبية. بله. أو شوان طم جت عمك بدأ تكانجا تنجا شو ما بكجيدا. يعني زمجة مرد بيرك مرد بشكي سماشكي. سيدا قوهنا علماء إمام الشافعي دي بين ناشكي. كم سيدا برس إن شاء الله. إن شاء الله. هذا أمانة خدي بنت خير وخشيدة إن شاء الله. جميردين كلامكم بخيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا سؤال كلمة بتاني. بله كلامك. أبيت شيء صار مخالفة خدتي بيت شيء صار. 23 أنا سنة. قلت له. إيه. نيا في ديش قراني. بله. إذا أشوم البرجريام أسمعها والله. بله. لا ومسيح مضبوط وتهرت البر بقرة حوانتنا أبناء التمنى نستمنى. يعني أويت قولان دي أبور بيجن. أشومنا أسمعها والله يعني برا منها. خاني وي إيتيا. خاني إيتيا إيه. خاني إمام قبليجا بين تو خاني أني سنافي قوي. إيه أني سنافي قوي. تزوجي نوري؟ لا بكار المال قوي. تزوجي؟ أنا كوريا كانية. كوريا كانية بيلقاتي عول تقبل ناكي. لوسا. أنا مفتي وملاذ مربوط وهرت البرب قرا. وبيشو شيء صار كركريه. والبرب قال تحوان بنحوان بنيتك كبتوي. تمام. أشوم نحوان برا مدى. إيه باشا كم سنة برسي إن شاء الله. أما سنة برسي بقول تمام. Amanat Yahudi'ye bin hayır hoşiydi inşallah. Size dedi ki izleyicimiz artık kim dedi birisinden bahsetti. Dedi, mal okuyor. Bu sefer diyor ben mal okuyorum hani Kur'an'da namaz yok.
Namaz da kılmıyor. Mahalle tabi olsa namaz da kılmaz. 82 defa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu ve akimus salate ve atu zekate. Ey iman ehli, iman getirenler, iman edenler, namaz kılın, zekat verin. Hatta namaz, zekat 32 sefer beraber yani Allah-u Teala onlar emretmiş, bahsetmiş. Nasıl Kur'an'da namaz kılma yoktur? Yanlıştır. Bu mealden anlamıyor. Kur'an-ı Kerim anlamıyor. Bu ümmeti İslami peygamber zamandan ta şimdiye kadar bu ümmet yani 2 milyara yaklaşmış bir ümmet hep diyor namaz var ama sen meali okuyorsun. Ben namazı görmemişim Kur'an'da. Sen ne mealden alıyorsun ne Kur'an'dan alıyorsun. Böyle. Sıla dedi ki benim eşim de namaz kılmıyor, ona zorla kıldırıyorum. Ben niye de bazen kılıyor. Bana bir mesuliyeti var mı yok mu? Yani şimdi bir insan hanımı mıdır? Hanımı. Mesela hanım mümkün olduğu kadar tabi er-ricalu kavvamune alen-nisa. Khuda ve mer hakimi serpirekane. Terbiye-i İslami. Mesela cehalet davet, işte nazaniye ve serçava sabiye khrabeje geriş pirek rajbeje. Piti jerago mesela ne lazım berde, ne lazım leyhe, ne lazım berindar ki lakin mesela gelen kibar perab kayda jerabeje tebliğ vacibe. و أبيجي أم بيجن بني لميش تاول إنسان للدنيا بينانو بي أب قرا يشمشوه لآخرته جي بي لميش يكي بيجي تم جنته مثلا يعني كي جاهلين وكي سرسكان جنته آتيه بي لميش كي چه جنته بي لميش كسان پیغمبر مدوی ilk olarak وقتی قیامت راد به انسان چه حضور خدا بی انسان را حساب لميش تی پرسچان تلميش كير نكر وقت الميش نكر قولي ما آيات خان مثلا ايكو تشن جهنمي إجا أهل الجنة جوان بس ما سلككم في سقر وانت ما كذن جهنمي diyorlar الميش نكر مثلا كذا خونه زين bu gel güne kara yani الميش rukni dinimeye o peygamber medvi dünya İslamiye as-salatu imadı din direka dini İslamiye icare ekul mecneke yani Xuda nas ke bawriye Xuda heye cennet ve cehennemiye bire xuş cehennemi rahas. Böyle seyda. Seyda go peremin dolar heye basa miktar ki gir ana birem go çıka. Dibi zekata para çıka be mereye bile. Ana zekata para ya zeyr ya ziv. Mesela çiliye ki. Mesela hazari dikaduni be. İşte milyar ki mesela 25 kaldı. İşte trilyon ki mesela 25 milyar. Bu bir ya iş çiliyek hesabı kar hatta yani. Yani bu geç çıkıyor zekat evde. Anam nisab ku giş 85 gram altı. Gram zir de değere 85 gram zir da be zekat et. Kevzi kemtir be 80 gram jigiri de zekat nakve. Peri bu kadar ku 80 gram zira nagje. Üç ay peri asak peri bu qasi 85 gram zir hebe o salavi qadiye be ay peri. Zekat et. Zekat evde. Lakin hem zir ve hem para ve hem ziv hep tamam tükür. Güç ne hafızda hesap yani. Ya sadid doni verir. Sadid doni çiliyek tike. Sen dedi ki izleyicimiz düşük yapmış birkaç sefer. Onun için gitmiş bir nuska yapmış. Şimdi gelmiş nuskayı açmış kaybetmiş diyor. Acaba var mı yok? Yani nuska eğer nuskada sihr, mihr varsa zaten onu hakkı yakmaktır, atmaktır. Ama ayet Allah'ın lafızları varsa, peygamberin duaları varsa böyle kötü yerlere kaybolmuş. Kaybolmuş bir şey olmaz. Bir sıkıntı yoktur. Go seyda gavkana bahset ismeji kir go tedi temaşavana kime mazur hebu. Ya demek seyda goçi. Ana binira desmiz beni van imam-ı mezheba. Ana meşhur çar imamına. Lakin imam parıl. Mesela İmam-ı Şafii de yeki dezmeci bireki be deznevi diski. Velev şehvet hebetine be. Lakin İmam-ı Şafii İmam-ı Nevi de taraddüdli gotiye. De hadis ki peygamber da de peygamber bireki maskır uçulme istkir. İmam-ı Şafii de men ve hadisi sahih bizam ya minnet desmi de bireka dezmeci. Siz ana kanaata olsa çıkıyor diye. Kanaata. İza kanaata beni ve hebe sahili. Şafii de ilişki. وهب السحيلي عالمي عصرية فقيه عصرية وأن كتابه وشكله دبي عصرية دبي زمان ده كتاب قصاد الفقيه ده جانش حش مذهب بعسكر
يعني وهذا سعيد بالشهوات نبذ مجناش بله يعني وك إمام مالك وإمام حنيفي إمام أحمد إمام الشافعي رحمه الله عليه ببر احتياط كريه بله جبري جري حتى إمام الشافعي خذ من قلد عالما لقي الله صالحا كي تقليد كي عالمي بك سالم راح تشعر خذ أنا ملل حاجة موجودة سام إنسان أنا تقليد ما زي إمام حنيفي مثال سيدي بدي أحب تلفوني مهنا إسطنبول كلامكم بخيرات السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه بخير وقربان. بله كلامك. قربان سوريا كمجواره ان بانك ان için diye ki alışveriş için dibejin peşin fiyat avi en bejin 10 poundda kredi kartı bir kişine 11 poundda en bejin bu taksit. Ama حلال حلال من ياخذ اشترى. كان مثلا برسن إن شاء الله. أما هذا خدي بنت خير وخشيدة. جموشي كلامكم خيرات. سيدة السلام عليكم. عليكم السلام. لا سيدة سوري كي من جوارة هي. بله. سيدة قولش دي رازي. سيدة مير جن بشاقة بدأ ميري جناي أنا جناي. سوي سوري كارمش سيدة برسن. كان مثلا برسن إن شاء الله. وكذا برسن هنا. أما تاخذي أهلا بالخير وخشيدة إن شاء الله. سيدا قوم 23 سالة أو بيلقى خو بدون خبر هذا. شجع ملو مفتي قلتيه هر ديس التاريخه. شو قلت نقدر تندور على مسؤولية عائلة ده. أو زوجية. دبي أشومه دوساجنا كي مقولان ديه برام دايه. دبي قال المسؤولية تم هي أنا. أنا مسؤوليته وي يعني وي بيرك يشماجي خيدية جرم زامبن أو نحقق بيرك نحقق جرم فيتش زام أنا شكاية ميرو بيرك برتين بامه مثلا درنك مه صرف أملي مثلا صراحة نبين إنسانات كن وبريويجي إكتين بامه ميرو بيرك نبين يختبر أنا أدمن قيد تركي دا إذا أعطم يستمش ميرو بيرك بهبكتينه إذا كو وقت في جاميري توي بيركستانا بوي برده يا براور بات تهري ممنون كجي برده كميري خبك برا ميري خبك وناك جيون صاب هب أو بكن هب حلال بكن نو صابه يعني مثلا بستيك تزوجي جي أو زاري بهان تنت هبي من زانن يعني مثلا ده حق ميري بيرك ده بيزات خدا القرآن الكريم به والصلح خير صلح يعني بارشا نابين أميري بيرك هذا الخير ترى حتى خدا به يعني سورة النساء أن سورة دريس بريب على أميري بيركات كه دلوقت نابين أميري بيرك إذا يختار شيء بو يعني ون حكم كي عالي ميري يكش عالي بيرك فتح حكم من أهلي وحكم من أهليا حكم كي يكش أهل بيرك جاي بيرك براور نابين أوان ده جوكوان بارش ترميش بكن صلح بكن إن أراد إصلاحا يوفق الله بينهما اگر غايه وانصر و خدا توفیق که لكن tabi şekli Kur'an'da soğun içine be berdan jil şeriatı da he yani خودش berdan hisne kiri lakin vakti pirek nemeşiya nekir nemeşiya çare berdane خدا nikah halal kiri berdan iş halal kiri بله سیداد بی یک ذره شلون تكره دبيت بري خو پیشم دی اقواسا تبقرتي و تقصيدا بگري اقواسا ايه بازار خو امام تقصيدا قطعا بله قالوا دراده تشكي هي غير شرعي تشكي caize insan mesela buz ravide froşa de buz ravan ve de hazari ama kutubu deyim bistini 11000 12000 15000 لگوری زمان چقدر دین دور به کار فیاتق باوی سری زمان پیغمبر را حتی آن وصابیه پیغمبر من علیه السلام مثلا دوات شاندن yani asker al devi beytülmali siyaret kın şandın cephe Hazreti Ali sinema Peygamberimiz Aleyhisselam diye ya Resulallah deve qadiyanı ve hey asker mane em çibkin tabi millet cid xoza her cihadı Peygamber ve kab parsın yeki gü devi hebben biraz devi anab deme vakti devi beytülmali ve emir şun deve ki de devabdı hatta o zaman zeyde bir de melki deve gibi de devadı da yani bir şey devadı da yani ev pazarı görür dünyada beri de heye. Deyn farklı ya. Deyn farklı ya o faiz farklı yani. Cazi.
Yani ve şabe alışverişe bedeyin tamamıyla rağbe. Ana merik akda selamet ket ve asla pere de şeş mehedini genim bediymen. Kiloya genim eğer de kağıdı be. Mesela şeş mehedini deni bir haş kağıda şeş kağıda sine. Cüve erzam merik ögüdü be. Şimdi evci bir deyin yani akda selamet. Deyin farkavaya caize. Caize. Mesela size bez Batmani. Batman. الو كلام كي السلام عليكم سيدة علينا عليكم السلام لا أنا مجوهر سيدة هي اهلا سر شعبه من السوري سؤال يا بله سيدة أنا جيدين أو مولود بتعية يجي أو شو بجايه مثلا يجي فريق ضابنا بانك قاتلا بانقاسي عجبا أو فريق ضابنا بانك جناه نقولي كان مسيدا برسي ان شاء الله تمام امانات خدي بين خير وخشيده ان شاء الله جشرنا خير كلامكم بخير هاتن السلام عليكم علينا عليكم السلام سيدي مرحبا اهلا وسهلا سيدي السلام ملعن وعجبتم عليكم السلام خدي جوار رصيدة سيدي من عبدنا عربي معنا أكثر شركات أنا بله شركات دي نفيجا علمين فايز أركم فايز أشخار الإيلم فايل مرسي جم و أمنزاني أو فرح سن ما ناز ما حلال ما حرام فايل ما سفر رسمي جم و يعني عربي والشغل جمعنا وري عربي ما جم و شغل ده شركات دي نوانا أمكني نقا بشغلين ام بي سرويستك مثلا نوري كان مسيدا برسي ان شاء الله بيجي أمزاني أو شركات نجانا فايز أشخار الكم باشقا عيشة بله بله كان مسيدا برسي ان شاء الله فايز المكمرة حلال أنا وكذا برسي وهنا نرحيت صاحب سلامة لا سر شعبا عليكم بين خير وخشيده ان شاء الله سيدا قول بيلك بشتا خب زلامي خود شوي بوس بينك İyi valla yani birek beni Xuda Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ve min ayetine halakalakum min enfusikum ezvaca li teskunu ileyha. Qanci Xuda serve ayet ve alameti kudreta Xuda serve Xuda cinsi ve cevara birek halk kiriye jibukum pe birek sükunet ve sabre binin. Birek ji mesela terka babe xud diya xud mala xud ke jibu ku mer qaid ve her bini sevde yaşamış ve birek vakti poz meri ne ki hatta be emri meri xustar badır ya xud ne yartaq meri xustar ke Peygamberi medi birek be emri xudar meri xudar ke ve derba o biz ne be ne xoşbe hatta biz ve melekeli naat khoyni o ya xud mesela meri bir cevere yartaq xamen mesela ne laant melekeli laant khoyni ياخذ مثلا بيرا بمعدة فلان خبر بده حرام يعني bana yani tedi insan da bak meru pireke güya kâcaman be saygı sevgiye etnene İca kid verde taksatip ke o pegüne kardı يعني إسلام جبك حرامه merjibke مرجبك مي براسي فان دمبي داوي ده تدي وك وانا جي باسك سيدا نابين شنو ميرا بر مش تشقلت شيء بيه وهنا كيجي تدي ام بين جالي هنا كايد خوازن عائله خراب كن يعني شكرا aile خراب كن سوقاغا والله وين رجا مسلكي هادو بامر مرنا خوزا بيجه بله ميرك خوزا بيرك اخبرت وميرك وقت بطل كي بيرك جمهور بيرك تابي حسناوي و گيماوي هر عيشيو يا تلفون تشكي نشانه مدا نعم مرسلم كبيجه إذا ما تشوف بيرك برسيت عيبناك تسلمناك ميري تبك بطل كي چی میری خریبرا يقول شما اوزني خلق الاراد داروني خدا اجازه يعني خدا اجاره ev ek ve pireki yeni خراب kiriyor pireki deniyor aynı bir tarafın da ya falan pireki hani hususi hinkiyene yani Yahudiyara Hristiyara hizmet etkin jo komünistara sırf gibi milleti Müslüman milleti temeli aile binin temeli aile o namus erakin ana din iman bağlı bir namus vakti namus ne var tetişki namine ayrıca küfre de ana küfre alemi kul servi milleti yoksan ve bulgamet xabten ku milleti be gayret çünkü gayret şu peygamberi medve la yedkhuluha deyisu serderi cennetin insan de insanı deyus بغيرت ناكبة الجنة يقول سر حرام كريه. والله سيد زيوسي بر عام بيه. ميلك جناي خد تعزيز كه وجليت تجند كه لكوشات قارينه وجبو خليه. نانا ويرجع القداش كنا أرتمن دبي قيسكي هاتيه نابوكاي فكري ومجيلي نصيحة كريه أو نابتي نابجين جاب فلان
ve roh dönemi diye diye sermi de hatiye tütüşkine maykaniye sereyim. Qarıydı. Maalesef devlet devlet viye. Ana da Rusya Türkiye çetredi bir oyda. Rusya ali namusu da ali mesela LGBT'da Türkiye çetre. Türkiye ana mesela teyde em kanun da geçip heviye mesxudeye belki hükümete ana kanun manada geçip. Sen nav kafracı. Yani ana mesela sebebi pire kumirek pir bir hafta kevin. Piri mahkeme tab ali pire kaya. Yok şey la. Ali kafra tazibine sınır ki. Ev Türkiye sınırtını. Ne yani olsa yani bir hava ki olsa insaniyet ahus şermtke. Vallahi vero yek belmede hamd bi hamd go pül tebem go. Bas bu ne bir işte kim nekir yani. Vallahi mer Kur'an agirem. Sida go mevlud dibem bid'aye. Gol sida bejçi. بدعة ده قسم بدعة بدعة حسنة هنا بدعة سيئة إنكي بدعة هنا إنسان كبي كافر ده إنكي بدعة هنا واجب أنا مثلا نحو صرف علم النحو صرف المدرسات هذا متخينين أبي معنى بدعة يعني نو إيجاد بيه يعني زمان بيخمبر تنبيه يعني هر نقدر ده ألفاظ الصحابية ده رياضة قرآن النحو صرف ده كرن لكن أفقى النبي علمك تنبو مثلا كي تسيوسا يوسف قرضاوي دبي هر بسي جمعه بسي جمعه روني سمجيك وملت هاتن او تكر سؤالات كرن مش جوابا واندا اذا تبي بان انكي سلفي بان داعش ما تقول بيا بدعه تتكيكو بدعه حسنه يعني السؤال انساني كسؤال بكمل السؤال وان جواب ده بسي جمعه ده وتش قاعده كتاب لكن بدعه حسنه يعني انا مولود İmam Şafii, İbn-i Teymiye hemen بحضارة إمام دبي بدعي حسنة حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام روزا ولادته خو روزی گرتیه پیغمبر پرسینه اصحابی گفت یا رسول الله دشمی پروزی گرتما دبی روزا دشمی از ولدیمه و همزی پیغمبری جمعاتیه اما bir نوعی ولادته خود او کریه بروزی گرتنه مثلا تبریک کریه حتى مثلا عليه يوم ولد ويوم يموت مثلا حضرت عيسى خدا السلام خدا ليه من روزاك ولديه روزاك بمره يعني bu vilayeti ana hinkâne mesela tekbiradın, salavatın, işadın zikri Xudaya bid'a ve peygamber aynı sanake yani zikri ibade Xuda de fezkurullah zikren kethira ve per zikri Xuda bkin ya bir ki bini ve umuma ayeti zikri Xudaya baş ama ki ko ميرو بيركو بكمل نابهو حرامي بكمل نعوذ بالله مساعدة سيدا ذهب تلفوني من سيدا مانجي بقرن اذن ايه كلامكم بخيراتن الو كلامك السلام عليكم خوجا علينا عليكم السلام سؤالك ما هي خوجا بلي انسانك يقول سيجارة خده انكار بكي عاقبتها ويتشيا كامل سيدا برسي ان شاء الله امانات خدي بين خير خوشي ان شاء الله جي İzmir'de kelamكم بخيراتن السلام عليكم hocam. علينا عليكم السلام. Ya bir sorum olacaktı da. Buyurun. Ya bu Fatiha'yı biz namazda Fatiha okuyoruz ya. Bu Fatiha'nın arkasından hani bazen mesela camide olsun cemaatlerde olsun mesela Fatiha'yı bitirdikten sonra bazen hocalar da söylüyor bazen cemaattekiler de söylüyor da Fatiha'yı bitirdikten sonra amin diye okunuyor. Yani bu Fatiha'nın arkasından o amin demeye gerek var mı? Soralım Seyda inşallah. Bir de cuma namazında da bunu yapıyorlar mesela. Tamam. Soralım Seyda'ya inşallah. Tamam teşekkür ederim. Allah'a emanet. Seyda go Qatilin bankası mere peri xole raziyen şavaye. Qatilin bankası eğer yani %100 zambe faiz maizi kullanmış ki उसको haram edecekse. Lakin guri goteyon benim ticaret etken faizine ki hatta ticaret kişi persi olayı mı çıkar faize daraben önce betirce daraben bu çok caiz zahiren ticaret etken. Yani hinki ben avla evci banka dinera muamele faiz etken vakti peri tedavi muamele faizine ki o muamele halal. Gari tarihi بديون يعني. سيدا go أدم عربة خد بشيء ده شركتك. نعم. سيرفيس شركة بك أجرت. يا أزانه وان خدي شركتها
فايز عمل دكن برام من عفايز دكن وما عرفه مجون شغل قالوا دبي حرام يعني أنا وحلاله يعني أنا إيرود Türkiye'de hemen Peygamberimiz dedi ahir zamanda peri halal namine. O yeki günlük faizi namine, günlük faizi dumana faiziyle dağıtine. İro tükesi güç dumana faizi haras mı? Tamam para tepsi kuderti. Banka derdi, beni istiya faizi dane. İro şirket ki hatta kafir ara. Mesela merkare bakapte o ücreti akşamsın. Şu periyon tab haramın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hazreti Ali Ceyd Kızı çeber bahçe kitabı basın hep 1 kilometre. Dibe Hazreti Ali dibe tınakhabti dibe vere delve ave bikşiniz biri. Her delu ki eze xurmak kibdinte. Dibe Hazreti Ali çe şu piraka Yahudi rad şkhula hicde delve dikşine hicde hab xurma de peygamber ve Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma xurma adkhul. Yani vakti tibiye kira alıp peri xud faiz ne ki hakkı o işe bu kecine haram bes. Evet. Yani içkine haram tamam ama tarih mesela bizi alakaya bikşini içkiye bikşini Peygamberimiz hakkı içkidir de havale ant khoyne. Hizmete içkiye. Mesela size بدأ تلفون معنا مونجي بقولن عنتب كلامكم بخيرات عنتب السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. إذا ما بنيت ve dolayı ahlak mesela gitmeleri gerçek hatta kidara diye ki ya rütbe insana ki inançlığı binerle günah yapıyor. براسي مفهم نقدر نقدر برنيزي تلفوني قالوا هنكي تلفوني دوري هدايا خبكي الدفيدي مثلا كاتي يعني تكاتي هناك وافي رتبة insana ki abdesti namazı ye inançlığı binerle günah وقت الرتبة لا شيء وي أري ماما يعني ايه كي مرمزك مفهم نكر الو çok mira emira مثلا yok مثلا ki işte abi hadi cuma namazı mı kılıyorsun كذلك كده هناك يا هناك في اخلاق في دري توان دبي او انسان رجل بيانا كام مزاج متشكي فهم نقل ولا نوتكم تمام ان شاء الله اما هذا خدي من خير خوشي ده شكرا فهم قصي ده بيجم ج تشيكي ج مردين كان يقولون خيراتن مردين السلام عليكم. عليكم السلام. وجاي برا بخير. بخير سلامت ان شاء الله. وسلامت ان شاء الله. حمش خدا لك. كلام كه. خوجا ديري بوك سيست برا وهاب زكاة دير كده ناكر. زينتها زينة ne o زينتن. زينة خشري بوك. تمام ان شاء الله. كامل سيدا برسن ان شاء الله. اهلا بنت خير وخوشی ده ان شاء الله. اهلا وسهلا. سیده گویک سه جان خودی این کار بکه چوه. یک جار کسی خدا این کار بکه کافر و مرتده. و سه جارش بکه. حتی دولت اسلامی هبه مرتده را حیات حق الحیات. بفکر و نگریا. یا بذره جرا بیج مثلا اینکه مذهب دا واجب کجا بری ور مسلمان تمی تب کجن. دهین که حتی مذهب شیعه دا مسلمان ببیج حقی کشتنه. اما مذهب امام شافعی اکثر علماء اهل سنت دیگه مسلمان ببه حتی اینکه دیم بتون عملی برید شوته نه لازم قضا بکره که عملی دیشه عملی کنوب که بسوی ارتداد هجر حاصل به کنک او مرتد کافر ابدین اهل جهنمیه و مثلا خدا به این الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ای کافر من اهل الكتاب خريستان و يهوديا والذين اشركوا طيب انا مش يكون مشركات شركن put peresti falan finari cehennemde agre cehennemde o khaldine fiha ve ebediye cehenneme daben. İca tabi ola cehenneme Xuday freye. Kun xozan harın cehenneme unzan. Vallahi billahi talayın azkam sadcar bi talaqa muson evkum mertadbe ve ehli cehenneme çünkü yani çava elvan ala tika demiş bahamtine afsar zan cennete cehenneme. O yeki ku bavriya ve yaqini cennet ve cehenneme tnebe yani Müslüman ve bir sevrul mecrujibs ki iman şey kabul nabe. Gele ve bil ahiretihim yuqinun.
Allah-u Teala vasfı Müslüman'da bir yakini zanık cehennem. Yakini yani %100. Yeki subha ve imanı kabul var. Müsaade seyda bir daha telefonu hemen muacı bugün. Merdin carekiydi. Kerem kum khairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Sizi ve hocamızı saygıyla selamlıyoruz. Şimdiden cumanızı tebrik ediyoruz hocam. Cümlemizin Allah razı olsun. Hocam böyle bir sıkıntı var bu bölgede. Özellikle hocamızdan da bununla ilgili hem özellikle İttihad Ulema hocalarımız başta olmak üzere ve Diyanet Teşkilatımıza bir öneri mahiyetinde bu cuma namazından sonraki öğle namazının kılınması, cemaatle kılınması doğru bir şey midir? Kılmayanlar burada sanki ikinci bir vatandaş muamelesi görüyor. Bununla ilgili hocamızın görüşünü almak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah'a emanet. İnşallah soracağız Seyda'mıza. Allah'a emanet. Malatya Kerem kum khairatın. Esselamu aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Buyurun. Hocama 2 tane sorum olacak. Buyurun. Benim 3-4 tonluk buğdayım var evde. Ben daha önce zekatını vermişim. Şu anda yemek içindir. Onlara zekat düşer mi düşmez mi? 3 ton mu? 3 ton var yani. Ben daha önce zekatını vermişim. Yıl geçmiş üzerinde. Bir yıl geçti tabii. Bir yıl geçti. Bir yıl geçmiş evdedir, tamam. İkincisi burası deprem bölgesi. Depremden sonra diyelim ki bir yume 5 liraydı. Şimdi 2000 lira olmuş. Bu çalışma helal mıdır, haram mıdır bu para? Yani bir usta 5 lira çalışıp 2000 lira alıyor. Fazla olmuş değil mi? Tabii ki 1000 lira yani 5 lira bugün 2000 lira alırsan mesela Elazığ'da C30 1600 lira, Malatya'da 2700. Bu zulüm mü? Bu haksızlık mı? Bu haram mı, helal mı? Bunu soralım. Soralım Seyda inşallah. Allah razı olsun. Ecmaîn Allah'a emanet. Seyda izleyicimiz dedi ki bu Fatiha'dan sonra amin demenin hükmü nedir? Böyle sesli bir şekilde. Şimdi amin yani bütün alimlerin ittifakıyla sünnette söylemesi. Hatta Peygamber Aleyhisselam bir cemaatin yanında geçiyor. Bakıyor çok dua ediyorlar. Dua ederken Peygamber diyor eğer mühürlerseler kabul olunur. Ya Resulullah ashablar sormuş nasıl mühürlemektir? Amin deseler kabul olunur. Amin yani istecib. Ya Rabbi kabul et. Yani o da bir duadır. Evet. O Peygamber Aleyhisselam sahih hadiste Peygamber Fatiha'dan sonra amin söylemiş. Biz de Peygamberin ittibaıyla mükellefiz yani. Yani. Size anladığım kadarıyla bu Antep'teki izleyicimiz aradı dedi. Sanki namaz üzerinde birisinin avreti çıkıyorsa bize gözümüzle görüyorsa acaba nedir? Hükmü Şimdi namaza bak erkeklerin avreti diz ile göbek arasıdır. Hatta İmam-ı Hanifi'ye göre dizin altına kadar da avreti. İmam-ı Şafii dizin yani yarısından yukarısına kadar avret sayılmaz. Dolayısıyla yani namazın bir şartı avretin sertir etmesi vaciptir. Evet. Kadınlar el ile yüzdür. Hatta İmam-ı Hanifi'ye göre ayaklardır. İçeride olsa bir şey olmaz. Ama Cumhur'a göre el ile yüzdür. Yani bunlar setr olmalıdır. Eğer açık olsa namaz kabul olunmaz. Bəli. Sədə qopirək zinət evi 300 qrami həbə zəkat etkəvə nakəvə. Zekat etkəvə lakin 300 gram. Eğer bu zinet ebe yani kullanmış bir istiği Xuda, meleği Xuda. Ligori mezhebi İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel nakəvə. Ligori İmam-ı Hanifi her sal etkəvə. Ligori İmam-ı Malik ji ömre Xuda car ki bir de zekatavi car ki vacib. Çünkü gene değişme, tabadıl çeviriyor. Tabadıl çeviriyor ve car ki kafiye. Dibir ligori İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel لناك بأوجيك نك بإسرافه. İsraf İngilizce 80 gram, 85 gram. Daha bir şey gram. Siz dedi ki izleyicimiz öğle namazdan, cuma günü öğle namazı kılınıyor. Gerçi bu konuyu çok konuşmuşuz. Evet. Son bir kez biraz dayanırız. Yani biz çok söyledik. Bak Peygamber Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yüze nudiye li salati min yevmil cum'ati fes'av ile zikrillah ve zerul bey'a. Cuma gününde namaz için, Allah'ın zikri için çağrıldığı zaman, yani ezan okunduğu zaman fes'av ila zikrillah, Allah'ın zikrine sa'i edin, koşun. Yani ki cuma namazıdır. Hatta cuma namazı bütün başka namazlardan daha hayırlıdır, daha savablıdır. Bizim illa cemaat da kılması lazım. Ama mesela Peygamber Aleyhisselam cuma namazdan sonra
öğle namazı kılmamış. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali kılmamışlar. Hiçbir sahabi kılmamışlar. Hiçbir tabi'in kılmamışlar. İmam-ı Malik, İmam-ı Hanifi, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Şafii hiç kimse öğleden sonra cuma namazı, cumadan sonra öğle namazı kılmamışlar. Şimdi bazı bu mezheplere tabi olan alimler sonra gelmiş ola Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir yerde namaz kılıyordu. Şimdi biz kaç yerde kılıyoruz? O zaman namazın batıl olabilir. Tekrar etmemiz yani öğleyi kılmamız lazım. Hatta bazılar ihtiyaten vallahi benim kanaatime göre bir namazı ile kılanlar hem namazları öğleleri batıldır hem cumaları batıldır. Çünkü namaz yakınla kılmalıdır. Allah'ın emri nedir? Onunla amel etmek. Şimdi bir günde 6 tane farz olur mu? Bir vakte 2 vakte olur mu? Yani ben çok bu meseleyi araştırmışım. Bu mesele çok konuşuluyor. Kanaatime göre lazım. Cuma namazdan sonra öğle namazı diye bir namaz yoktur. Çok alimler de bunu söylüyor. Müsaade size bedahip telefonu meydana. Batmani. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam ben şey soracaktım. Kur'an-ı Kerim'e el basarak doğru da söylüyorsan, yalan da söylüyorsan basmanın hükmü nedir onu öğrenmek istiyordum. Doğru ve yalan değil mi? Doğru da söylüyorsa, yalan da söylüyorsa. El basmakın hükmü nedir? Tamam. Evet. Var mı başka sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet inşallah. Şırnak kelimkum bikhiratın. Şırnak. Şırnak'ı kelimke. Denk cenay. Alo. Kelimke. Ben Hakkari Şemli'den arıyorum. Çava? Hakkari Şemli. Bele buyurun. Buyurun. Ben bir şey söyledim, sen bana hocaya bağlayacaksın, bağlamadın. Hocam. Sen takip etmedin. Ha, takip ediyor. Hocam biz cemaat namazı kılarken Kürdi yazıyordum, kurmancı. Kurmancı beceri, kurmancı daha başı. Kaçalı mero namazı cemaat tiker gel hocaya. Evet. Beş cemaat kılaz ben mero tezbihatı gel hocaya bakın araba sünnet ipke kişi çetere mero bike. Tezbihat mera çavka baş, tamam. Kamesi da pırsı inşallah. Mero evveli tezbihatı bakın paş araba sünnet ipke kişi başa. Kamesi da pırsın inşallah. Kamesi da pırsın. Ama te khudi bin khayr و خوشی ده گوداری کنمه سیدا ان شاء الله برسوا پرساواجی بده سیدا گو کری وانی بهابونه جی دپرمی دی پیش دپرمی حقیقتا هر طرف کری هر طرف دبی گلا و بهابونا وی هاوی خود هدو زیاد کم ملت چوایه yani ana millet vakta bu Türkçe sormuş size Türkçe. Ha Türkçe. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Errahimune men fil ardi yerhamu men fis sema. Yeryüzünde merhamet eden kişiler gökte gücü olan Allahu Teala da onlara merhamet eder. Men la yerham la yurham. Rahmet etmeyen, insanlara merhamet etmeyen Allah tarafından da ona merhamet edilmez. Şimdi insanlar senin bu dünyayı hep bir lokma yapıp birçok insanları boğazına soksan elhamdülillah demez, doymaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, yani Allahu Teala hadis-i kudüs'e demiş, insan Benu Adem'in karnını doldurmaz illa toprak doldurur. Dolayısıyla öyle vicdansızlık olmuş. Bak geçenlerde ben Bitlis'e gitmişim. Mesela Batman'da buraya geliriz. Bütün bu aralarında binalar yapılmış. Her binanın önünde kamyon var, bilmiyorum traktör var, taksi var. Millet o kadar paralar altında kalmış ama doyma yoktur. Ya şimdi mesela adam birçok insanlar evi yıkılmış. O mesela hatta birkaç tane insanlar bize şey diyorlar. Vallahi mesela Diyarbakır'da bir ev 12.000 15 bine kadar çıkıyor. 15 bine kadar mesela kirasıdır. Adamın ayda 5.000 onun eline gelmez. Bu ne yapar? Bu insanlar zekata müstahaktırlar. Yardıma müstahaktırlar. Yani eğer insan şeyi ederse, hiç olmazsa böyle insanlara merhamet etmeleri lazımdır. Ama mesela bu merhametsizlikten dolayı bu musibetler de insanların başına gelir. Her bir musibet geldikten sonra insanlar eğer tövbe göstermezse ondan sonraki musibet ondan daha büyük olur. Muhtemel kadar ama bu konu kutem
Dedi ki benim 3 ton buğdayım Evet. geçen yılda kalma var. Evet. Bir daha zekat çıkarmam gerekiyor. Yok. Eğer geçen sene vermişse Vermiş. şimdi vermez. Ama ticaret olarak. Bu yemek için de sıkıntı yok. Yemek için şey yoktu ama ticaret olsa verecek. O ticaret için verecek. Ondan bir değil mi parasal bir değer verecek değil mi? O 40'dan 1. 40'dan 1. Ticaret mali 40'dan 1 verir Parasal ama değer. ziraat mali 10'dan 1 verir. Tamam Seydam. Evet. Dedi ki doğru olsa yalan olsa Kur'an'a el basmak nasıldır? Şimdi Kur'an da Allah'ın kelamidir. Yemin içmek. Yemin içmek aynı Allah'a yemin içmek gibidir. Şimdi mesela peygamberle, Kabe ile yemin içmek hatta bazı diyor hani nasıldır? Doğru mu, yanlış mı? Yani basmak şimdi yanlış olsa basmak iyi midir, kötü müdür? Yani şimdi yemin iyi midir? Yemin iyi bir şey midir? Yani yemin şeyidir. Yani mesela bir insana ittiham ederse o da hakim şeyine. Yani o mahkeme diyor ona yemin eder. Normal yemin içmek caiz değildir. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor mesela mahkemede bir insan iddia ediyorsa ya şahını getir ya şahit gelirse ona yemin eder. Böyle. Yemin de kime düşüyorsa aramadır ki hak hakim ona daha yakındır. Yemin ederse, boş yere yemin etmek caiz değil. Yani yalanla yemin etmek caiz Allahu Teala'yı birkaç kuruş para ala derse bu büyük bir günahdır. Kıyamet günde hesabı verir. Ama doğru yoksa bir şey olmaz. Pırsat abi bir me tesbihata beri sünnet abke başı ya sünnet abke. Ana mezhebi İmam-ı Hanifi de tesbihat de sünnet. Bir bal meclis koda İmam-ı Şafii de bir tesbihat beri sünnet ki var imama tabi imam mene civan sesler çayımane. Yani mezhebe de gelmez bize de taassüp etmek. Malat avasıyla hoşlanırız. Kuda jvarızı bir emaneti kuda. Tamaşa ve heja işe bahad ya barnama xwa haya haftaki dina bin khayr khoshide ama khod ismi rabbi alem khudai taala. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.